Whamaro atu te whaudu tātua tunu, ina o tātua o lia fo ili whai ungona vai yaso, e alo mai elo na whao poponga le nei. E le ono le talitun wino le whai unga mana ngā ruenga na wha tino, e le whaitau ngā loa i au pālota, e le ofisa o le komisio le whai ngā pālota, wa fua ona to e whaitau pusa pālota e se fulmali tasi, a nisi o i tu malo e pe ona tu ina tu aile tāla sanga, e le whaamsinonga maulalo o wha se e atu iei pusa pālota, e lato te mate tu ina se ia mai ane whainga whaamasinonga. Sau noa to le afford tu e Felolo John Stanley. O le tūla whono, i le vaenga waluri mo tūla whono whainga pāloka. O loo mawera wanoa whule le suikau wa mwhainkoe karasanga mai, whaile recount. I o mea lana a karasanga mai, awerai o whamsinonga mawalaro. Whamsinonga mawalaro, awe ele tāsanga, te lia rola whamsinonga mawalaro. I ang whapenga whule nga wha, i lo men mato ofisa whule le. I whatununga e wakumopi ia pusa pāloka, amne whapena. O le kura whongo, i le se me e whainai, so skankai ma whainga, pe marupe whainga. O ieido tūna whono. O awhi o me ia ka o best practice i raro o whainga maru a temu karasi. Pe whainga i loa, ako vai whainga kei mwhainga whao le sui kawa. E le whainga i rewa ngō whainga le e nui e le se sui kawa, le sui kawa. O whainga ngā wha temu karasi. Le whanau o me, o whanai me i o kaka whainga le skala pāroka, kaka pāroka. Ia la whainga wango e raro tūra whono, whainga lui le skala pāroka, le skala pāroka i le anga wā. Ia e o whainga i results ia bea uma. E maaro official account ia le ofisa matu urungo mo siri fia fo le atunu lau tele. Ala fo alau e la tūra whono. Le a ia fo le mawhaina fo. Na fo i tāsanga, stoi whai tau pāloka. Ai i le tali mai fo le fionga le ofisa siri o le whaamsinonga, papa le i John Taima le langi a whele i le whaatalunanga ma le tu AP. Au le proses mo lo tō si la fia, e leo se proses whaamasinonga. O le proses a ia, o e tutusa ma le proses le sa tō mo le mawina, i le whainga o le official count. E tusa le leia ma le proses, le la whaatino fo i tono le tātou whaamasinonga whai tō malo. So it's not a normal court process. E through le mention, fa solo le hearing, se o langa na laule unga le whaamasinonga, e leo se process na e whaonga ina. E paulava le tūlanga, a whio mai le ofiso whainga pālota, whai la tō whai tau ngā lo ia, wato e mai umata tō pusa pālota, wa uma fui wha maunga na lo ia le teimi na whai whai tau ngā lo ia, o wha maunga umana e au mai lumo le whaamasino, whai eila ia o le toe whai tau ina. E toi whai tau a tō a le tau no unga o le whainga pālota nai tō malo. E a whai e mae a e le whai taunga mo le mawina fo i le whionga le whaamsino le a wai. E tō mau pea le whai taunga alo ia sa iai i le vai ason tōna i nei. Ia na wha amau tūlola i o le nā whai taunga alo ia. Ai a sau wa iei se swinga. Wa iei se swinga i le whai taunga alo ia ma se swinga wa mai tauina i lumo le tātou le toi whai taunga i lumo le whaamsinonga. Ia na whapena fo ilia na mai se polo inga le whaamsinonga. Pei tai ua mai ale whaitau ngalo ia oitu malo e se fulmali tasi sa whaatulanga ina e le whaamsinonga. Mai ele o iai se suinga e sui na manu malo mai le whaitau ngalo ia o loo tu mau lava. Pau nei suinga na iai o le toi mau ai leo le palo te tasi e whao popo i le o loo manu malo lava. Ai to e se mai le tasi. Wa whamaunia mai e le pāna mea tausio lea tunu fia mea nao mi mata awha, le whaase e ato le reporti sa o lātou tauri maina, mai le komiti sa whātou te Yesu e suenga i ati na e sili ma le lua se fulu sa whaatino le vang whaupo whai le JPP au pale le tofi. E whaawa wina le kāpene te fau o le ACA, ona ele i whaia i eisa lātou whaai unga. E tasi le miliona Tala na whaaluina le malo e whātou te iele so e suenga luna vaianga mua. Ai o loo tunu te ia tu lango tau o fonga, e se company lātou te whātou te ia vaianga luna lua so e suenga. O le aunga mal whaamoe moe na whātou wina ile nei so e suenga, e le whainga malo al whātou tuile tu Sāmoa o tasi. E nei sa i lia pe iei ni whainga whaasol tu la fono iati na e sa whaatino i tupele atunu. Ma le company so e tusi le BDO mai New Zealand, sa o lātou whātou teia le vāenga mua so e suenga.
O lo whāwau pēr whāsolonga o mōri mau i whāmasinonga, o le mata au pol tamai tai tu soro ia papali I sia whikao, I le maliwe o lana wopolo fesa ia sinawaiana Caroline Capet. I le mone maua amitua na I Dr. Cecilia Ana Lima, le na nga e iei papali ina wa mai o na whaatino le sotu la fono. Au tā pena nga I le lotu I le asosa, ai tala no atu lana wo papali e iei se meolo ia fia ta wina atu ia te ia, o ia na fasio tia lana wo ia sinawaiana, e whaongai nai se sa mala. Na whailoi amitua na I le whaamsinonga, e ielo laso tanga whale ainga mpapali, mai olo ia malamalama le leifo I le tūlanga o lo ia ia afianga ilo na mawhau. Mai olo tausia e whala au mai le whalimai, e fesoa soani ia afianga. Mai na wha loa tu fo I papali ia te ia, e se fulu le le aso e le o mawhai o na mawasa na moe, mai e le inu I na fo ia na whala au. Na wha loa fo I le report il tamai tai fo mai mai Papua New Guinea, o lo ngā lue le maota ngase ulum totua, e whaatolo na o atu le tinaya papali e whaia na siaki, mai o ia foi na whaia le reporti lea na ave le whaamsinonga, mai whaamaunia o le o lo tua ia e iaia a fianga ilo na mawhau. Ma le reporti foi na tui nātu le whale mai Hawaii, mo le whaamauninga o le reporti le tamai tai fo mai Sāmoa, na toe whaamanino mai e le whaamsinonga, le iaio a fianga tu mau le mawhau le tinaya papali. Mai o lo wha wawi lo longa le whaamsinonga e whaatatau le amata opo. O tala fowia, man ria le nei wha I unga le vai aso si o tātou o tanu o, wha soifoia.